birimo byone bikuza kutandika gukorwa. Abatura bakashuro umugombora yandije mu district ya Rwampara ubwahati bina amasuku go kutunga mizi marungi kandi abashabiro kugakwata kurungi bwanyuma yo kutongozwa kutandika gukorwa amizaganga kutambura haburingwa bwa kilometer 2 hamwe na meters 10 kandi gija kwika abatura mu byaronka bucinda rurenga ruboroga hamwe na Katoma umuntu bakamabati amiza gakashoro bagakora kubi umujera ngo umuntu wabuteno nakuza kutaho amiza unazaganyuza mwajerata. You own it. Kabiri, protect and control it. Mukumu ho mukirebereze. Bahamuza ngo chairman RCC yagamba tuzakuba supervising anga kwa monitoringa. Kusinga kutube tukora ki tuba monitoringa. Iko ndamu y'abantu buganga ari ko ruhinda muri kuba leta. Ntumanya abana bakarupanya kuombeka mahereze biri mbakore. But ariko umukuza kosa wena tugapara ya RC1. Orwakuba project y'emyeze enayonga. Umyishengero kankundo kuriremo kutongoza mizaga ashabira abaturo kurebuza project eji kandi barebe ngo yakorwa kurungi Tabaraba mu ngaro nesente zizira batakara barabikemera mu bakagenda ratios abembezi twena reka to making sure ngo ta following up kureba ngo oversight yakorwa abantu baganyurwamo stakeholders committee ibakora oguno mu mwagutunga government tabikora kakwijana juba konkani bisiyo munako bigira bita abo muyire gutumaza mu government tumanya kuri bisiyo munako ibintu bisiyo munako bigira bitangije tima abantu bakashoro insima abantu ba Rwampara government kumpo murumo gukora mizi gubampa kumara emyezena umurumo go kombeka mizi ga kashuro gamaraho miliyoni z'u kurenga rukaga konka abatura bakasigara batine mizi abo kubara sente zo kutambuza mizo mu nshece ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.